учителя, родители, ученики. Сегодня мы продолжим проведение декады, отмечая День государственного языка. И предоставляем слово руководителю методической секции Ботоевой Айзаде Туратбековне. Саламатсыздарбы, урматтуу менин кымбаттуу окуучуларым, ата-энелер жана коноктор. Бүгүнкү биздин тил майрамынын 36 жылдыгына карата үлкен иш-чараларга күбө болуңуздарды суранабыз. Балдар, окуучулар, эгерде өз элиңерди, өз тилиңерди сүйсөңөр, бүгүнкү кечени кунт коюп угуп бересиңер деп ойлойм. Кана эмесе ким өзүнүн апасын, энесин, мекенин сүйөт, кана тынч турсунчу. Kırgız dilim, menin dilim türenüm, almaştırmayın dillerine bürönüm. Kırgız dilim, dağı esip erkünde, o şol menin sağa bolğon dileğim. Balдар, Kırgız dili bizim yüreğimizde, bizim kanımızda. Biz yaşagan sayın Kırgız dili önügüp ösöt. Al bizim sizlerge ata-babalardan kaltırgan murası, yaş gelecek, patatesler, bağıp, жақсынағып, кейінгі молдарға Andemese biz makallara konuşuruz. El bayrağına tüy yok el tutuşlarında il başlanan öz dili aydıradan kalksınız. Emetik olsun tüy yoktur. Öz dilin unutkan, özün unutkan, öz dilin bilir, gözün bilir, öz dilin saklanan, eli saklanan. Enetin zirasını, enetin ısım aktım bulağı, enetin ömürü, enetin ısım aktım bulağı, enetin kaşı ötük kasına, enetin suyuğa nene jetişiyor. Balдар, sizlerge de sizlerge topşuruğu var, sürekli karap, makalda taap veririz. Ana, Kırgız tilini kanday, jakşı okuğanıqası, emi anıqtayбыз. Yıldız, yıldız, min yıldız, birine misin?
Asımdan bekin sardaldız Tuttur sattın kuyruğuna Gülmüş desem kıl kokşur Eközün ortağız Gülçül desem may kokşur Akbol sattın kuyruğu Altın desem kıl kokşur Eközün ortağız Aytıl desem kıl kokşur Akbol sattın kuyruğu Altın desem kıl kokşur Eközün ortağız Aytıl desem kıl Gögümüzü kubala Ben olup kanlı sardalız Gökbelestin canından Ben olup kanlı sardalız Ağımızın kubala Olup kanlı sardalız Gökbelestin canından Ben olup kanlı sardalız Ağımızın kubala Olup kanlı sardalız Gökbelestin canından Ben olup kanlı sardalız Nasıl ağlasın sardalız Karalada boyun kalkarda hiç ağlasın sardalız Aklın gülü dayradan su ağlasın sardalız Aşıklığım alsayına buralasın sardalız Aklın gülü dayradan su ağlasın sardalız Aşıklığım alsayına buralasın sardalız Aklın gülü dayradan su ağlasın sardalız Aşıktığım alsayın buralasın sardalız Алға Кыргызстанның барлығы айтпаған.
Всем за активное участие в сегодняшнем мероприятии. Сегодня мы увидели, что вы все очень хорошо знаете пословицы, хорошо декламируете стихи, поете, танцуете. Молодцы! Спасибо всем, кто сегодня выступал. Удачи вам! Любите, цените свой язык. Язык, на котором писали величайшие произведения Алыкул Осмонов, Саятбай Каралаев и наш знаменитый Чингис Айтматов. Учитесь все только на 4 и 5. Удачи вам всем!